Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdelsutan di barangay hall, tayo darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay, hanan, kababain. Hangko kayat nga maamwanda nga ag-apa kami, nga kabilan nak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti bagbagam. Iso nga agruam na di amang kabkabil kan ka, tabay-bay amot kamay. Alya ko ba numamanda? Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan timang bagbaga kanya na. Ngamahan pa yung atadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo, mat. Kasarita yun to, ano, hanan nga nabartak. Ay, rufo na kay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Nagalaam dita. Binulod ka o ni Rene aka anakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpacharmingam a babae. Agtal na kamamad, tilibagpagam. Diyay manugang mo, ti isang sagana. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal. Tapno pumigsaak. Kan tapno agbutang kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakutungak. Iso nga isi-isyan na klang na dyan naon. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod Isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bayin. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibagatakit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Verong radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramiden tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil naman ang jay anak may abalayan. Grabe ti aramiden da diyang anak mo. Parigatan na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya atao. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga't atipaan itikas di nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. No mabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi paam. Inal daw asirmunam tapno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inal daw. Mamitlo pa ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan melat ta. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod taramidan tayo itangay abalayan. Napagnumuan mikin nila kay nga apay no pagsinaan tayo pay laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Taawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod kasarita tayo dagiti dua abalayan. No siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Bakit ang tikas tangaramid mo, Nonong? Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Wan, lasay saya at nagsina kayon. Kapno di mo kabkabilan ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko anak. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso an naumbong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y nunong, anyat desisyon mo. Kat agsina kamin, ananan. Kanayon mo't lang ang ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan.
agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo, Ay, Biraon. Apay, anyat mapasmasamakin ka. masikugak, tatang. Anya, ay, sino ti amat asikog mo ay? Kat ninunong sino kumapay ngay? Nakarga anak mo't gayang medisinina Anya, ay ikit kasano ray ta. Mangtid iti suporta ta sikog mo. Aging makapasngay ka. Kan aging iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat kunto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtid iti suporta. Nay, papanam nunong. Ape nagimpaki ka. Inakang trabaho di syudad na nang. Ada pangisirkan ti kumpare kanya. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mau. Sana gaputa nagsina kayon ken ni Viron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Viron nonong. Ingkanto mamang tadi taramatan ng agpasngay Dandan agpasngay day jayan. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam ja anak mo ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di maramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mangtidak to. Ang putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na ngay no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idi nagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At iti 5,000. Inkay to itid ka nakwada. Tadyak kayat yagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kaya nagrubwatak matla no madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki ti impas ngay mo Biraon. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarupo pala uray ni Nunong. Sapay la kumaa. Kasaan to nga umala iti ama na anabisyaw. Tatang, ime ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita tay apo kumiitay. Awan ba't intod na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan? Idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang mrimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan ba't ni Nunong iti balay da? Adan sa ijay surad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Di na intok out. Saanon, tabibi pa'y to'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, ta saan mo't nga agat-gatas kinibiron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid biron, kailiw kan. Ni, nakainom ka matmanan Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, what? Nonong, Lipatan tamtin na palabas. Mga barbuanan tamanan. katkas anon nga di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayang dananang Di ka nagawid para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno ada igatang na iti gatas di anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala Nonong. Hello, Biraon. Apay awanan pradaw nga agawin. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala ito'y anak mo, pinanawa mo. Agbiro ka nga ron iti trabaho ka itoy.
Hanga balitag pa it kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapul ni Bibi. Madamdama, dangran na ka manan ta asawam. Haanan, nagpromise nga hanakon nga kapkabilan. Siming patan ni Nonong. Sige taglutak pa itatang. Buhay. Mabit lang. Inigdip na. Nagloko mo't na diyang anak ka. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wan ba't kat niya? Tiamok ngamin kat nagnanayo nan ti panagsina da. Saan ba't ngamin akas karina lakay? Nang runa kat nagkasarda kan addan anak da. Ay kat sapal ako mga runa ta nagbalbaliwan nga agpaisaw da dyan unang. Ang mga numadamdama, madungiran man rin dyan anak ta. Saan ba't siguro lakay? Apay nga tagtakalaang nga sumangpat Nonong. Di ka man sumanao biron ta napulot yung ulo. At nakalaban ko. Rena bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan lakmat nga mangururay kanya. Kunak ba na di ka sumanao? Anay ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot yung ulo kunak lang arunan. Na may kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko ni Tipules. Padasam Nonong. Awan pelim siya tao dito lubang. Sige dadalam datari daw. Ungtan nakamatlang tilandli diti kastangar aramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta, laklakayan kan nga mahangkang agpanpanunot. Di ka pala sumar na nga sumanaw. Ay, imbulangit mo matantilamay saan kan tugtugaw. Ay, subruman ng tibagtit mon. Wanya, agsaw ka pa peran. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si Katibo langit ko. Hindi dakan. Hindi kasan. Masapul nga may tarayak ni Nonong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, Jason, beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nonong, ngamahan mo't gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan na. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaan na pa yan jay lamisaan ije. Ay, anya nga eh. Loko nagtumot ngamin kit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalat basit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa ko na dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minan dito'y balayan ako. Ipamay-samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro ngamlakay to. Nanang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinaakon. Nay, pero nanakaw. Apay ngagbakbakwar ka. Agninawak, nanang. Anya, manaan. Han kumot nga namnamaan nga makarga anak. Bayati panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, Nonong. Nakaala na nga itisikog na nanan. Kahit asino pa'y kumasika, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Basta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatam mo't iti kabel. Kan kig tutam no kasya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko.
Duan tunti putot mo ngam kastampay laan. Ay na, kaano ngagnakam ka? Sana maliklikan ti arak kunak manen. Jak mo't mabali na paayon ti awis na gitigagayam ko. Okay kumalaeng, ora ginom ka. Basta saan ka mga agkabil ka nagwala. Sa bali mo ngamin ti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridre daw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, nagiti gagayam ka o, no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa ya bakla. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayam, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayam. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayam mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak, kan jay anak ko nanang. Ngam, neveron tayan ti problema. Tatalaw atalaw. Veron, anak ko. Sana gaputan na kaanak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan nanang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ananang, kunak nga ron nga mapanak agsapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pong kumaakan na ayon tibilin mi iti amamken ka, anak ko. Uwan ka di nanang, promise. Veron? Nonong! Kunak to pa'y kata si Kareta. Kaano pa nagtrabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Pagigyan ng nga eh. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatin ta kuman tinapalabas. Agpin na kawantan biron, ta mga barwanan tamanan. Manja ko, nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw ako, promise. Diya akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di, di agin inaram tapay lang. Ano? Kasla makiligak manan si ka. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. Saan man? Makapakilig no, may palagip ti napalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga rin ta baka makita naktibus ko nga istorya kanyam. O sige, orayan ka no malamuan. Anyat kayat mo si Dan, tayo so tirutwag. Oray kumpormin. Si Kati bahala. Awan manay. Indanon man day anak maon, tibagi na ije nga asawa na bakit. Ay, wan nga rod Kuna na adinan kayat day anunong. Ngam nakiden naman mat gaya man. Natangken ngamin ti ulo na diyang anak mau. Into nagapadamanan sa agsangit-sangit. Kayat namut ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti aw-awir ta. Isurot mo kan kwana na iti anak na. Tapno amuda tirigat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot na ganyang agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anya't impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami abalayan. Kalaat mutan ti ipapatay ti anak mau. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga'y dagiti putot na.
Sapay nagbabasit dapay lang. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay na iti masapsapol na. Wan abala yan. Yay, ang bakbakwar ka manon, Viron. Di mo kunaan amasikog ka manananakaw. Sino man ang di masikaob? Ay, siyak, tatang. Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talon ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang amin iti dinanak at sininaam lang arunan. Mala. Aklunan tayo latan kasi pupuso na ita, ta bindisyon na ita. So, di ka madanakan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyaman tatang, nanang. Loy sanak ka. Apayakas lanal pa iti abagan ni Lari Apimanaw. Awan pa'y sa nga 10 minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manang. Namin adun nga daras nga pinaay ko, nanang. Ngam pumanasyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay, taadan kaayan ayat ko. Ngam awan sa ti kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan, nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siya. Ay na, saan kumamatakas ta, anak ko? Tanay nagsingpot abaro ni Lare. Nagado, titalon kandingon na. Ay, anwak ngay data nga talon. Kan maysa, ay awan kanya na jay berbero kak iti maysa nga lalaki. Anya ngamin aya, ti berbero kam iti maysa a lalaki. May katlon ni Lare kadagiti agdatdaton ken kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanyak. Insan. Ni, si kamot gayam insan Loisa. Nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. Ay, pastra kanak man pala ang insan. Mana, sumrot ka Ni, apaya kasla aday lumlum mga insan. Ay, saan lang nga kasla? Talagang adda insan. Asino? Ni Lari. Apay ngay. Kano nagsingput tupay ni Lari. Kano nagagat. Anya ngamin ayati di mo pangayatan kan kuana. Ay, no siyakla ang tarman na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjeti gwapo. Naglitam topay. Gagangay na laang mat nababad mat nga rod iti init. Tinapatag nagagat. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat kit di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklo nag-adagos insan. Si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan ko Loisa. At dapay imot mo anatang. Di na kami sinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakinkwana anatan. Ay, nagsayang man. Sapay nagnina ti magatang anatang ita. No kayat mo, alaa mo. Sayang mo, noowan ti mangala. Ay, kayat ko ano itad mo, Lari. Taadda si daan mi kininanang ko no rabi Imbagpay kan ka ni Kaul, ta nagsimpot ka. Ngam ni kasinsin mo. Nagpintas nagpaisaw. Yung suplada mo. Siyak ngay, Lari. Sa anak ka di napintas. Ha? Haman, napintas ka mat ni Kaul. Ay na, Lari. Adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok amay may salaang ababa iti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole. Ala, panawan kan Lari. Tadapay papanak. Agyamanak dito'y natang nga intad mo Insan,
Nagwapo man dyan lalaki nga nakitak iji sangot istor ni Nana Marta. Ha? Asino ngay day ang lalaki insan? Jak amo nga panagkunak. Tadtala nga na isarong na dyan ito'y lugar tayo. Tadtala nga min nga nakitak. Kat? Ay na insan, nasarakak sa matang ti lalaki nga para kanyak. Kano di mon sapay ammo ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto Am mo met ngamin nga umuna asak bay nga agpaaram ka insan. Wen ka di insan. Ngam panagkunak at adamot panaggusto na kanyak dayjay. Sa balay ngamin ti panagkit-kita na kanyak. Tanagpinarang kami. Ay na insan, lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Larry kan ka insan. Nabaybayagan nga awan naman na kanyak dayjay. Isumat ngamin tinakulit nga agsarsarungkar. Anya? Ala, kat agtanang ka nga rod insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay am mo ti lalaki akayat mo apagpaaraman. Addamanan ijay sangot ti istor jay nakita nga lalaki di namin sa nakalman. Sapay la ko mata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanakman agin gagatang. Tapno adagon daway ko nga makaasidag kanya na. Aday ta, ada ako nito'y sangot ti istor. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading. Hello. Adagayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto. Iti umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Ni, ubiyang matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, naisarimadang kamatang, ading. Kwa, mas dawak ngamin. Han ka pa'y mat nga lakay. Ngam apay nga lakay ti busis mo? Kasta talaga. No adda matured arupa. Adda matured a boses. Ha? Ay, aya. Adagayam kasta. Ado, ading. Pulimi nga menti matured ti boses na. Tauray dagiti kakabsat ko. Kasto'y matlaang ti boses da. Napaspas-pas nga agmature ti boses may ngam tirupa me. Ay, kasta aya. Iso adigan mas daaw. Ngam ubingak pa'y. Nasurukla 30 ti tawan ko. Ha, kasta gayam. Si Kangay, manut taon mo. Ay, 25 ko. Oh, kasmatkin ka Medyo mature ti boses mo. Ngam ti taon kin robam ading. Aya. Han ko nga madlaw data. Saan man, talaga abak-bakit ti boses mo ngam ti taon mo. Iswa agpada talag. Ha? Ngam, saan man aday tabos boses ti pagsaritaan da ading. Anyat nagan mo. Loisa Manong, si Kangay. Siyakmat ni Renzo. Amom, Loisa, nagpintas ka man. Uy, bulbula anak, samat Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbagak. Taga-syudadak gayam. Ket italaeng anadda anak iti kundaway. Anak kapasyar dito'y probinsya. Ket nagasatak. Taadda na amok abalasang akaskin ka ading ko. Nabalasang ka pa'y ading Wan 102% nga balasang ak Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Ada abangak akwarto jay cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti agrelax dito'y probinsya. Ah, kasta gayam. No ikan nakitikong daway. Kaya't ka kumaapasyaran ija balay yun numabalain. Akad, aren so. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman. Agyaman aklo isa.
Loisa, adag tuktok to. Adda ka dinamnamaam asa nga ilimita anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo kataktiri daw nanang. Asino Arenso? Diya ka barbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, kamanan. Anya kamatan lari. Namin anon nga imbagak nga hankan nga muma ito balay. Awan mat lang ti manam-namam kanyak. Dagulit kamat nga. Basta kan na kumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko ken ka. Kapros anatan. Naggapo jabang kagmi. Manjak. Yawid mo no kayat mo. Ibaga man anya ti kayat mo ibaga tapumanaw kan. Talaga ka ding awan namlamak ken ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito balayan. Ay, nagkitala nga raw. Naisuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga ruta. Tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Uwan, tanakita kon. Iso nga si Kalare, mangbiro kamatan iti sa baling armam. Mukasta, mauding arudan da ito yung isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloysa. Katwan ha, anyang harod ngay. Loisa, asino daytay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, iso day dyan ni Renzo, nanang. Isumit la barumanen arupa ati makita. Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nanto pa'y, kasla nga asit na day jay barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangana. Tadandani puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo day jay. Makitak mango jay rupa na. Agdat-daton kadikan kaday jay. Uwan nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti day jay alalaki. Uray damo na payla ti imay dito'y balay. Awan mat siguro ti dakas na. Balasa nga akmat, kan baro mat iso na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amom pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na day jay alalaki. Nang runa kat itatayo la ang makita dito'y lugar tayo day jay Renzo. Masiguradom nga raw, abaraw. Kat, isumate ko na. Ay na, Loisa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarignam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga ano aya day jay? Basta ko na namat nga taga syudad. Ima kanula ang nagbakasyon ta na uma iyay syudad. Kaya't na ti ag-relax ito'y probinsya, nanang. Ay, kahit kita umgarod agandad ka. Amon pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na. Nupod numo labaraw, anak ko. Huwag niya, insan. Di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot no bukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nanto pa'y. Uray di na puskol nga iming na. Kayo-kayat to nga kitaan. Kastagayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kayat ko nga rod. Basta nataar Tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo, ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay, uraw-awan. Katala no isa ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Ewan, loy sa insan. At ako maipudnukon ka. Anya data insan? Agdat-daton nga min nilari kanya. Kadi mayat! Ngam, may na, apepela nga ibagam kanyak ngay. Nulakit dita kayat mo, sungbata mon. Tasungbatak matan ni Renzo. No kayat yun, di ag-double wedding tayo. Sinong batang ka din ni Renzo, insan? Saan pa nga, Rod? Ngam, hangko nga pabayaganan. No agdaton manan. Uwan nga dagos na isungbat ko. Amumpay mat anaimbag ti kinatao na insan. Katama amok matan. Pati ugali na amokon.
Very good nga perme. Hanakon nga kung di pa kepot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sa balay. Huh? Nupod nung ay ayaten na ka. Apay ko mga agbirok iti sa bali. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray? Basta, payat ko na sumbatan ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmutlangan, Loisa. Napalalo ti ragsak ko. Ni, Renzo, inarakot na matanan. Kitagayan ayat tamutan saan? Uwan ngam, baka makita na taninanang ko. Adalang itako sinada diyang agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo. Kaano ngay arumwarta? Kanayon lang na di balayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masulo ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. Unay datan. Sige, bayam. Tano dati wayak. Ichat ka. Tagkita ta itiruar. Sige, namnamahag day ta. Loisa, mahal. Insan! Naragsan ka ita, Insan. Siguro, inaklon mo ni Renzo. Wen podno data ngayon bagam. Da kamin. Ay na, talaga di mo pinabayag ti panagdaton na, Insan. Kaya't kumat nga rod. Apay-pay lang nga pabayagak ngay. Ket, good luck nga rod, Sapay la kumatag na nayon ti kinaragsakyo kini Renzo, Insan. Kasi ka ngay, inaklon mo nila re. Saan pa'y Insan? Unak man no agdadaton kanyam. Wen, ngam kunakan ko na at tingitingin na pa'y anay bagtirik na na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta siyempre, napaikot nga rod kan ka iti, Insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan da dya kanyak. Takan ka na yun ko idi nga pababainan. Iso nga si kantilab na dayjay. Nay, nakapulis ka mo, Loisa, anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manan. Agkita kami man ka ni Renzo, nanang. Apay, manipod inaklon mo dayjay, Arenzo. Jak matan makita ti ang niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo. Datamat ngamin agsipsip puter aramidin nyo. Jak ngamin kayat tigalad dayjay, Arenzo. Nagatap dagiti mata na. Di na maipurang dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya type nga ibagbagambag. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na ti rupa na. Mabain lang mat, ha? Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laang iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dinong iti pangananta, Renzo. Makaamo ka nagpili, mahal. Pasensya mo na. Ranay, nalipatak mo tayo wallet ko. Ha? Bayanan pa'y lang, mahal. Ta isin kuntukin katibayad ko. Sige nga ron. Ngam, apay nga kastati itsuram nga rimwar iti dagos mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Ngam nakamask ka, naka-shades ka kan nakabunite ka pa'y. No saan ka siguro nga imo na ngay masidag kanyak tadtay, han ka nga nalasin. Day talang matmurdong ti barbas kan iming mon ti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan man adagita tikit kita, Loisa? Agsapul takit din iti pangananta. Renzo, nailawan tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamumat imbang nga dagayang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Tasak ti makaamuking ka. Ngam niya, si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayadan kanto. Anya? Wan ko na amon. Mangawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad.
Bayadak tumaglaang kunakmag. Nagkulit ka na ya. Renzo, ungtan naklakit din ni nanang ko nung maamuan na datoy. Alyapoy ko pati maramidan na ngay kanalpasan. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Agpapay sa Renzo? Wan, itaan yaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kami. Talaga, insan? Ay, kat mayata. Kat no kas-kasano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagakmat ti side na, sakbayak nga agdesisyon. Diyak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Talaga, mata insan. Insan, kas di talaga. Nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal maysa. Aywan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang, mata insan. Oh, kasla saan kamot anaragsak, insan? Adala ang ngamin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Ket, agbabawi kan? Hanmat kay day. Masikugak matsan. Anya, ket, masapol nga rod amaya pura at ipanagkasaryosak bay amalasin ti sikug mo. Wan nga rod insan, ibagak to datakan ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ka ni auntie numaamuan na dayta. Basi kong magkaya mo ti anak ko, bano? Anyat kukuan nyo ngay, agkasar kayon Wana na. Ngamay sa laababoy ti maikarik Kaumpay ngamin urnong ko. Anya? Diyak maikari ti bongga kasar nana. Ala, sana balen. Tinapatag agkasar kayon. Kasanot ka dakkel ti baboy 4 months na pailang nana. Utang ngamin na dyan. Babae na mga umutang idado. Mga ano diyak mabayadan. Ha? Bayadak tumutlang. Nuada maurnong aparwad me no kasarme. Anya? No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyom, insan? Wan insan ngam may salaang nga 4 months old nga baboy ti saga nami. Sana balen tinapatag malpas ti kasaryo. Ayun, agkasar kami matan kin ni Larry. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo, insan. Kuyugan nakmad nga mang asikaso iti masungad nga kasarta Renzo. Ado pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng. Tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan, hangka nga rumrumwaran, nakapupok ka lang iti balayan. Alah, bigan sumana mapan ka, taglaba aklaeng. Umadanin ti kasaryo kin ni Renzo, anak ko. Wan nga ruda, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kati mayat ita, lab na lab ko ti mangikasar kanyak. Batandak! Ni, Ah, Sumartin ka! anya dajay? Batandak! Ada pulis si Jarwar nanang. ala, pinusasandamot kin ni Renzo, anak ko. Umay kayo, intayo man kitaan nanang. Sir, apay nga pinusasan niyo matan nga ti boyfriend ko? Miss, pasensya kan. Ngam nabayagan na sapsapulan mi ti paglamlamangan to'y nobyom. Losa, tulungan na ako. May isa nga min to'y nobyom. Katagiti wanted nga agduduma ti kaso na. Anya, ay Renzo, anya ti kahit nga sa wanda to ngay. Losa, awan basol ko, Losa. Inosente ako. Sir, sigurado kayo ka din nga isunod ti sapsapulan nyo? Baka sa balingay, baka karuprupa na lang ngay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang nariga tamalasin. Ngam iso talaga. Aniya! Manang Rima, apay napanan di kabsat ta? Napan man siguro iyay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga ararman na? Ni Juana. Kat asino pa'y kumangay. Nimot lahwana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw.
Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan at arman na. Di la makapili mo ito ubeng. Un nga rod kasano ang makaputot, no tay pada tamot ameno posti arman na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayjay asukir. Imbagak lang nga rodan asaan aday dayjay ta arman na. Hangam natangkan mo ti ulo na, manang. Apay aya alapdandak nga agaram. Kayat ko nga ron may tapadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa. Basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agaram? Basta pilyong kumamot ti armam Tani, laklakayan ka na makiinayat. Kalpasan na, padamimot bakit ti armam? Kasano ang makaputot ka ngay no kasta? Isu adi ka lamangas asawa no kasta mo laeng. Wenmet nga main Rimo ading ko. Kita anay babakit kamin kanimanang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata da anak mi amangay wanto kada kami tun kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ka sawa awan mga sikasukan ka. Isu atay ka ubingan na ti armam tay aganak pay. Tapno makaputot ka pa'y mat ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agaram iti ubay. Imbaga ano kaya tindak lakaya kaon. Kung sa anak mo ta pensyonadaw, ta naimbagla ko mamo ta pagkarit ko iti arma kabalasa. Iso ajay bakit laangan iti arma ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen Rimo, adam mo may abalasan. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaunin dalay lang anak ko. Makaas-asawa dayjay. Wen, ubing pa'y dayjay. Awang pa'y 30 na. Adan samot pangaruan dayjay. Ubing-ubing samot ti panunot dayjay. Saan mo't style na la dayjay. Ngam nasingput ken nagagat dayjay. Naimbag no kayat na tila kaya kas kanyak. Kayat na nga rod, tanakuna na nga uray lakay, basta nasingput kunana. Padasum to ka di nga arman. Wen Rimo, no maaram mo ni Elisa akit. Naklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kan ni Manang Rima taggastos para iti kasaryaw. Wen Rimo, kano makaputot ka, uray da kami mula ang kiniremi ti makaamu amang suporta iti anak mo. Pag-adalan may, makaputot ka lakit iti may sawun no dwa, mayatun. Uray dwa, tasaggay sa iti suportaran manang. Ay katun lata. Tulungan tato'y kapsat ta, takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na. Ken iti agbalinto nga anak na. Kayatan ko man ni Elisa day kamsatan niya, Manang Rima. Wen kumangaro, tano ni Elisa ti maasawa na. Pag naidin tanto ida dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod Manang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Nagkatkatulong ket nga rod. Addanton para luto, para dalaws kan para labatayaw. Wen agnaed da iti libre dito'y balay. Di libre to mati panagtrabaho na dito'y. Wen na Manang, may mayat mga dayon ni Elisa ang da Juana mo. Bakit ni Juana? Di nan kabalan tagtrabaho dayjay. Wen kano inauna pa'y dayjay ngam data. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kan Juana inton nakapsutan. Oray awan na. Kino nampay Manang. Nalpas mo ka din tar aramidem, Elisa. Wen tata, it's time to rest already. Nasayat nga raw. Ada kami napatig nga ibagak. Ang sakbay na. Adaman damagag. Ha? Anya ngay day tatatarimaw? Nungay at dalakay nga agaram ka. Kaya't mo ka dahi. Dipindi no nasingpot anuhaan.
Sana man napili ka. An-anwam ti ubing no barumbado mag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay, basta hampay ang matay. Kan siyempre, good boy akas jay. Kan jay medyo kabaalan na pa yung kumama. Kabaalan na, tay. Iti ang trabaho, amat. Kan jay awang kumapay ti sa rukod na kas jay. Ano nga'y ibagak kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay. Pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, owen, inkarida nga raw, ano mga sawaak. Kit isuda, tiyag gastos iti panagkasarkaw. Kano makaputo takto ka naw. Isudan taw timang paiskwila. Ha? Oh, wow! Nagmayat matan? Swerte nga rod ajay masawam taw. Wan naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Ha? Diag paiso ngamin amay. Armanak. Kaya nak, tano siya ka ang pilpilyat nga rupa. Ugaling amin tikit kita agkat. Sana rupa. I love you nga rudan, Elisa. I love you to Sana kung nagpakipaw, tasang butin tati panawang. Makitam, di kinayat na kanili sa rimaw. Wan nga raw. Jakmat ni namnama akayatinak. Inaklon nak matadagaws. Kasano? Tulagan tayon ti kasarya. Ay kat na kayo Pasensya awan ba't kwartak. Amo yung mga awan trabaho. Kung sa anak-anak adal. Iso nga awan pinsyon ka, wakas ka na kayaw. Sana problema dayta. Da kami ti makaamukan karimo. Demon problema ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading ka. Dinurugan yung tumot ni Uncle Remo ang mga aram kin ni Elisa, nanang. Anya ngay ita, agpakpakadan ni Elisa ababo unon. Pumanaw ka nun dito'y balay, numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sa buntag sapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tilar-aramidan nyo. Laklakayanan ni Uncle, ngam pangasawaan nyo pa'y lang amin. Kaasi ni Uncle yo. No awan mga si kasukan kwa na intun nakapsutun. Naimbag ni Elisa, tanasing put na jay. Patsyo kadinan tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Apay ngamin asaan anang asawa, hindi ka ubingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo, nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanakaw. Rimaw, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyanta ka na, di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nagijay pensyonada kakabsamaw. Wan Oray na tayo lang ti agkakabalay. Kapay, di da kaya tagyan ijay babalay dagijyan nakda. Nagdadakkel mo ti babalay dagijyan nada. Di da kayat, kayat da ka na, tag na di family house may. Mas komportable da ka na. No da kami, nagkakabsat ti agkakabalay. Tada kami nagitay manugang da saan da akaalaan. Ay wana. Kasla na sing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan dagijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Katno kayat da kalaunay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armak iday. Di da kayat ni Juana nga agbaling nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? Nukasta? Ni nanahwana, tistaya sawaam. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdan dak damanang remi kan manang rima. Di da kayat ta bakit kanaon. Sikati kayat na ta ubing kapay. Napilitan kan sa amala nangaram kanya, krima. Saan mo't sikakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raon ka kinayat nak. Jak ninamnama akayatin nak tikaskan ka nga ubay.
Isuan na kanagragsakak. Ay ayatin kaunay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami kastama ng Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kao. Kat agnaod kayon dito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon problemaan ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kanla kayon. Marigatan nga trabaho. Naimbagla kada kami, tagpinpensyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalaws ka nagluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ay ka, una. Sa mga problema day tamana. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawa naman Kat, anya matimak ko na, Marimaw. Ay, kaunlat ta Paspasurot kami lat na kada kayo at ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yu ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusan nyo dito balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ag. Awan no isot ko na yaw, manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? Maya dito nga pagkulmugak ta. Asid dagiti lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Ikaw, aginawa nga minay. Agpaysaw. Nabiit kamot anakargaan, Elisa. Huwag nga ro manang. Hangam na madmadi madirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Jak pala makadalaws. Makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintag inaw. Adope ti kayat kwa ka nang. Nagriga talaga. Ala, anusam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayton. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Reme, kwartayo man tayo na kumatang iti native amangka. Iso ti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmal pasti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Wan nga raw, ngamjak man namaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamoy ti trabaho di ti balay. Taas asikasuk mat di asawak. Naringatag, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakakaisuna ang nakapututak adagos. Ay, hala Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno mamamin sanay. Tauray huston. Manang. Mabitlaan tayo nakalaan ti gatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo, Remo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. Narigat agkare, manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa, jay doang nga anak yo. Jak may baga, manang, tanay. Napigsaak pa'y mag. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tanay, sensitive mo't di asawam nga agsikaw. Manipod nagsikaw. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patanggat kan kuana. Takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisideline nak. Ngamawan mo't masapulan. Di dakmut kayat nga awatan iti construction talakayak kanon, manang. Iso nga rod, ahuston jay dwa nga anak yo kabagis. Ay sana bali tain kariyo mo at suportaran nyo dagiti agbalin nga anak may. Saan aya, manang?
Masikugman meten ni Elisa, manang. Anya, ay sus, pinagbigyan talang arod idan ijay may katlunganak da. Ita, ninayunan da manan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon tanak da. Upat tumatan na ti suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Ang kasano nga, numanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana gapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak damutin nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugaryo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnautan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan, siguro. Ha? Ako, wala no kasati ko na yung manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Eko, wala no kasati ko na yung manang rima. Day, papanam, remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho ay lugar na kumparek manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang ag-construction na kunam. Nasyan kumparek kanyak manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di da mo asimurot ka dito lugar, may rimaw? Saan? Di palubusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan Elisa asawa ako. Ay ang data dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababaeng. Ang mga numakita datanda ng kantatang. O sige, mapantangaron ni Jessiled Elisa. Narubwata mong dagiti ubing remay. Wen manang, agsisi-arbid jay inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelahan remay. Ay, wen nga rod Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juana lakuman tinasawa ni Remo. Naimbag dayjay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, daditan. Ayos lang kuma, numaysawan no duwate anak da. Saan mo't siguro nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaang. Nay, adda tao manang. Umunag! Anda kami, manang rima, manang rimay. Nay, bagagsapa yung manang. Ha? Nay, Masikog ka mo't, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yi lugar may. Anya? Amo yung manang, impa-ultrasound me to'y sikog ni Elisa. Katsingin ka na oh. Ha? Yeah. Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti-bagami kada kayo, ah? Nunayunan nyo pa'y tiinnam nga anak yo. Ladingitan may. Ngam saan kamin amangtad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay manang. Saan may akabaila na pag-adalan taado nga anak yo. Isong agtutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang rima iti suportaran. Na kayo matidwa. Kanunayunan nyo pa'y na kayon ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, ang mga nusantay ang mapagadal amin ida. Agpanunot kayo mat adding ko. Ay, pasensya kayo na manang. Wan, sana balay. Maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laang tani, bakit kami? Kasanon numatay kami. Kasano nga'y dagiti anak yo. Iso apang nga asiyo. Tahos to kumantiin na nga anak yo. Kababainan kadama ng rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga gabraw, tapno makaurnong ta iti pagbalay ta. Ha? Panawan na kami kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tapno makaurnong ta nga raw. Ano san tapay lang tagin na dayo, ah?
tapno guminawa mo ti Biag tayo. Alang ang mga kastulat ta kanayo nain. Di tamang namnamalatan kadamaan ng rimakin manang rimay. Kababain. Sapay naman nagitan ta. Ay, pasensya kan Imbes na saktag trabaho, sakti lalaki. Ang lakayak mo't ngaminayin. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, krimaw. Basta bantayam nagitan ta. Di mo baybayan ida niya. Uy, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo't iti papanam to apagilyan Kan dinakto kong maisuksukat iti sa balay. Sak kumalaang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo, di ka madanagan. Di ka magkabailan aliputan kahit taadan anak ta, kan kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta, ani patay laan ti mamagsina kadata. Juna, kano nga ta nga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti Jack Amo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ika, tanusan talata at aguray. Itid nang tumula siguro. Ay, as ano nga rodan nga jay date me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Kano laang iti nag-break kayo iti nobyong, friend? Itada manan baro ang nobyong? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Orasyak mata. Ay, un gayam. Kumusta kayo matan nga kanipilit? Hey, nasaya at latamot Sa paminsan laangan amapan iti inuman na pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Saan pa'y? Pagpanunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dayjay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amo no. Asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matuloy yun, ti date yun. Ay, katuwan Apay, kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Pagturugam nga rod. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka nung amin kadwa na ijata nagawidan ni Adiyang na. Ay, no kasta nga rod, paumayag to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang Juna baka no makita di bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mangibabaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itya? Ay, ikwa, nana. Di mo ibagaan nobyo man ni Elvi dayjay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon manen, nana. Single mo't tigayom ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. No daddo ba, agsisinukat pa iti umayin nyo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaan, kada kayo iti gayim mo. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, taam mo mi ti araramidon minana. Ay! Narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simmangput ka mo, gaya mon Elve. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng landlady dita. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, dyan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga, kanya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? Wan, amo pa'y man mo't iti day tabak. Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa iti boarding house? Ay kaganos talatan
Naimbag dito ita libre ti danom ken asidagpay ti pagtrabahuan ta. Sa bagay matkiti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapamot arimwar. Kat, kumusta mo ti Decho? Mayatlat ta, friend. Hang kami nga ng restaurant. Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay maturog ka nga ro dun Madlaw na puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamakin ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga rod. Apa yan? Hang kuman nga amo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko ti kasasaan mo. Nung babalin katagawid ako kumapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Isu ti ibagakin ko Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa ta kasaritak ni boss, wan. No kasta, masikog ka, LV? Ang kupulos nga impagarup nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, unay nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palaba sa lawas hanggang di namat maklunti si Kuko. Ay, no kasta, agpadata nga rod. Oray ni Fred, awanan bibiyang nakanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Ti ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Ngamahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numaamuan dati kasto nga kasasad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailay mo tapay. Agtrabaho tapay iti uray manong abulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pangrugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan ang makadlawa. Ha? Masikog kayo kadi itigayam mo. Nana. Ibagam tipod no kanya. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Wan nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayon. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi dya nga tatao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi dya nga tatao. Awatan milatan ati kasto nga gasgasat me. Ay, nagrigatan ay ati kastoy, friend. Ay, naku nampay. Imbag atahan nga daktal ti binayadan tayo di ospital idinag-anak ta. Narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsun na trabaho, kapilitan nga ramidon ta. Ano santan Anya nga rod ngay. Ay awan ti plano nga agawid ijay lugar yo. Diyak kayatan tagsubli ijay. Tawam mo lasang petak ijay. Taam mo ta broken family kami. Kahit si Kangay. Uray siya ka? Awan matlang ti sang petak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Isong ay tuyakon. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro ang kasto iti nagbanagan ta.
No siya kakot, hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawan manan. Guston di na minsan nga nailawan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat nagsapol iti lalaki a responsable. Ay, iti kastoy nga sitwasyon tatadta. Ay na. Talaga nga marigatan ta. Iso nga agtulagtan niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamot lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manan iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki ti biagta niya. Nangyaga kit tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Uwan nana, uray ni LV nakaturog pa'y tanapuyat idirabi ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaeng ditoy. Pagyamanan mi unay nana. Uray no kanayon kayo asung batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayam ko. Uray natangkan ti ulo mi adwa kat di na kam pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Unana, kun saan kami mutlaangan ngagtrabaho iti dadyang nga inuman. Awad na, mangkita kayo laangan iti daduma pagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awad no saan, ipadas yung ti online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo, iti napaglakwan ta, pren. Uy! Ay, ha? Juna. Asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nubyukit din, pren. Anya? Kaano pa'y? Apay nga may bagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak ano naglaw mo? Unay kamatan? Di ba nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta ti agbiag nga oray awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki na amuta idi? Ay kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kaminto nga agnaed. Ha? Panawan na kami ito yan. Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin desidido ni Jacob ang mangikalay sa kanya. Ay, unay matan. Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duran nak. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Uwan nga rod nana. Agsingsingput ka na ha. O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Uwan nana, kan agyaman nakadagit ti tulong niyo akada kami, kabayatan ti kaadami ditoy. Nawan na nyaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi, Uwi na, di kay madanagan. Nini nga LV. Anyamot nga iti plano na. Agnaagdalat ta dito'y taawan mo't daduma apapananda, nana. Kinapod mo na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanyak. Apay ka, no? Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi nga min idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmot nga rod ni Jacob, nana. Aniya? Alala. Patsyak, maawatan na kan tumatlaang jay gayam mo, John.
Di mo ko magurguraan, jay gayam mo, nako. Asino matehan nga gumurangay? Kasdya mate naramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana, maamamom tumet ti lalaki para ken ka. Ay, wan gayam. Mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanaw. Agbiro kak kumaiti pag-ubraak. Sige. Siyak ti makaamo iti anak mo. Ket say-saya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko? Inuman mo't gayam manan ti pagtrab-trabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay nahan to nga mapasamak data. Sigurado am laen. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin tapno ayatan nak da nga tidi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Uwan ni tidi. So kay may itiinuman nga pag-ububraak. Agpapaaramakan niya nang anakit din nga panpansinan. An nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga ginto tumbuyak. Tap nagbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da nga tidi. Pangaasim. Pilyo man na imbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrura kat adan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanya. Diyak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Diyak kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, Tidi. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy ti pulutan. Agtek sakto kanya yung kalpasan ti trabaho niya. O na, orayak di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga buti. Nagadon. Kat kunak man umay dagiti gagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di naman replyan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay kawa na. Apay kapo eh. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron. Irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagiti kakaduwata niya. LV, madlaw ana hangover. Wala na tanagsyat kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pay dayjay a lalaki. Uwan nga, Rod. Single ni Teddy. No, agbo nga tinapasamak itinagbaatan medi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanyan ano agsikugak. Ta ipakitak man ka ni Juna nga hanlang nga iso na ti ikasarda. Oray siyak mat Ne. Palagipan ka manen LV. No anyaman tinagkamaliam idi di mun ulitin. Kasano no itarayan da ka manen. Nariga ti mailawan manen balasang ko. Tidi, atay bagakanyam. Anya dayta? Ibagamon, tada pa'y papanakinton madamdama. Ay, masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, Elve. Di nakangawon iti kasta. Anak nga angaw. Ibagbagak tagpaiso. Noang ka nga mamate, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti dahi di arami. Tagpadata na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan.
Hanak nga kalay sa nga uray masikugakon. Sana kaskan ka ti babae a type ko. Kan may saka atumboy, saan ka di? Ay, kwa. Hanak ka di nga tumboy. Kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ay ayaten, LV? Apayad na ka di parikot mo, Elfie. Di ka agro nga, mga numaring ti anak mo. Habay, anat na pasama kaya? Talaga nga awan namakit na dyan nga tidi. No di nakakaya ti may sa alalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Kuko? Nakasta, masikog ka manan. Uwan nga ron, nana. In black nakpayan ni Tidi. Nag-alis matlang iti boarding house na. Day tanti bagbagakken ka. Kasi ka man nga roden balasang ko. Awan ka di ti trabaho ita, Elvie? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pay. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisag makam. Ay, jakman amo no apay nga kasto tigas at kanyak. Ish. Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may samanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumadlaeng ti nakakaasi iti odi na. Ay, no dim nga kumakanya yung idi. Talaga maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki may kari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mangayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, Manong. Sa anak agumatang. Umayak lang makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa makikita ka. Mabain at makisaritakan ka. Tamangan ko nakno di naktumat lang pansinay. Ay, kastaya. Sa gayam ni Selmo, may saak abalaw kan pensyonado. Awan nobiyak. Ha? Mabalin ka day, di makisiningid kan ka adeng. Akat, una, mabalin lata, Manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarong karan nakadayjaya selmo. Ay, ang kuman nga amo iti dayjaya nga tao. Papansin launay. Panagkunaket, kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag-urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, hindi na minsan. Ay, uwan kay nan kaon. Ngam, han nga gaputa kay nan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom ngay, amang ano ni Selmo gaya, mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumporme matantetitad mo kanya. Gapo, napatid ka kanya. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda pa naggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanya. Awan parikaw. Maklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Uwan Kastamot no ay ayatem timay sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunin nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na.
No kasta, akdonan na kaon? Uwan ata nakapas ngaya kon. Uy, agyaman nak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanya. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman ang malpas ti kasarta. Agnaid kayo ni Jibalay kaw. Ibilang kaw kaspudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko na itakin ka. Ay, no kasta, mga sawa kan, wan anak ka. Wen na lang. Ay na. Nagsaya tinadamag data. Ay maragsakan ak launay anak ka. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga min timang kankantyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung timakan kantyawan. Makadandano kak no damang kankantyaw kanyak ti baak. Ay na, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbay nga do ti managkantyaw dito'y lugar tayo. Wan nga rod Amin samot na natattao dito'y lugar tayo kat managkantyaw. Sapay no isuda mat ti kantyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sana balay, ta saan da kantaw na makantyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Wan mat kat diya. Ala, agsagana kayo nga rod, ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may kaasawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabangibang nga ilay, kasinsinjuway. Agkasaran jay ka anakam, awan taon ti kankantyawan yaw. No kasta, graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsain. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaan. Kuna lano saan ako na maadaan iti apo kaw. Kahit naimbag ano, benjay asawaan na. Amangan mat no bumakitain, lisan mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na nga ron Makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatain. Malangarap. Nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Halaan mo ang dagitay baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, parang makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Apay kita sa adin ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige na nang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton ti mangkangkantsaw kan ka akas iti naibagam kanya. Wan nga raw, mais estresak ide, tunggal kankantyawan dak. Isungay ta, nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan, sapay ko matagtali na ti kinasimpag mo. Uy, apay ko mga agbaliwak ngay. Inborn ni kinasimpot ka. Isa amatayak madla na simpot lataid na bakay. Itatanalpasan ti kasarta. Aghani mo tamamot, Juan. Pailaan. Saan na ita nakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko'y dinalpas ti kasarda. Naghani mo da. Hindi kwan,
Nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kastama lang tinaramid da. Kan tegayim ko. Nasikugan da maadagos. Ket sika aghani mong tangarod no kastati ko ram. No siya klamay sa oray sanan ba ita? Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon niyo? Mayat ananan. Iso na lang, takas lang na bambano gaklauray. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadda anak laki di adago sa iti apukaw. Wala. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan ni Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karup-rupak tukuma. Triplets ko mati sikog ni Edna, tapno mamaminsan. Tauray huston ti triplets no kaskasanaw. Ay nagmayatan ngayon no triplets. Uray singin. Ayos na itan anak ko. Uno, uray may samayat lang ta. Nalangar, iturog ko man biit na nang. Kaslak mo't agtrangkaso nung gapoy ti bandog ka. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mo lakaday ni Mangwan. Kuwan nagagat pa nga agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatay. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ati, bisyo na. Kat, intriga na mo lang, te matmatgadan na kin ka? Kuwan sakti para igamit ti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro din jay asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray ko man sanis tambay. Ay, konsumisyon na jay nga asawak. Kasano nga ro dagiti mga anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kamin ay iti utang. Puro utang ti kan-kanon may, Edna. Isu nga ay na po apalan ka. Tanakatumpong ka iti nagagayt ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Diyay lamamutaw ti paggagatan na. Awan ka di pa, Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamat ti makabukal iti anak. Wan ngarod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laan no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga ta nga iti da diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at tiyempo pa'y itaang? Wano, adda puliyo abaaw, wano Lopez. Awam mo't pulimin to pa'y tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo't at siyak ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Anusan tangarudan at aguray lakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita? Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Manu abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay nga ay. Kumapoy sabat jay kaanak ka kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na ti agputaw tanay. Mapanon ti tawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pay. Nangasawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't puton maho kaanakan. Addan to, uncle.
Kumapoy kan samot nga maid kanakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot mau. Awan useless kanakan. Apay aya, adi daksarsar dengan akan kancawan angkal. Hindi awan pa'y asawa. Kanayon ti kancaw yu kanya kamaysa kabaak. Itatanang asawa. At dalatamot pang kancawan yu kanya. Apay akasta kayo? Nanay. Di ka nga rod agawin. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tamang makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawin mo? 26 kon friend. Ala, sambuto mo ate aganak tanay. Mapaanan ti taon. Ay, awam nga rod. Apay no, aghanimon kayo manay. Sa balimot a lugar, ti papananyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglib pailaan. Ure man agawa no awan to mo anak namang tawid iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalin ti agliv iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakal? Aghanimon ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan lang. Bareng maagdaantan iti anak. Padasan ta kadit aghanimon iti sabali manin a lugar. Ay na, gastos la na ita. Kan sayang ti trabaho kung aglangan na. Italaang manan nga agliv ka. Traden, bambanog la na ita. Talaga siguro saan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan tinamnamak bakal. Aklunan talatan no talaga saan ta maparaburan iti anak. Saan ba't laadata ti kastano bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. So nga ayos lang dita. Nalala, maturog takit din. Nagsapa pa'y lang maturog tan. Tawan ba't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron na maadaan tayo iti anak, kag sadot-sadot ka mga men. Bambanog lang dita. Maturog takit din. Apayakas tatilangam nga imay dito'y balay, Edna anak ko. Ay, naimbag pa'y ni manang ko. Masikog man gaya mo, nanang. Dayjay ma, itakabsat mo may. Di na mo ti agtipid iti anak. Pasitpay la dya inaudi nga anak dagam masikog manayin. Mayat kay di ati adutan anak na nanang. No, adda maipakan. Ngamkas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputaw ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot day jay. Ay, sana all nagagat. Nagagat mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagat mo nga adayaw nila kay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Saan dak amagets, nanang? At ito iti sweldok bakit? Nainayon ditan ti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man tapno adalat ta savings ta bakit? Ay, an-anwan ta nga iti ado nga urnong nawam mo anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo ti may papan iti dayta. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon a panagdanada sa danaadaan ni iti anak. Ay na, bambanog dayta ko nakmait. Awan daytaan. Ngala, yung kagidasaran ta mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Haramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko.
Wino, padasam nga tati, agpailaw. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin, anak ko. Bareng agsikugkan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulaang dayta. Pampanunutan na ngamin, asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naaklon na kano dayta, nanang. Anya? Namin ado kano na pinadas mi, ngam awan kano latta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumutan kunajay asawa mo. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ako ta iso pa ti sweldo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Napukawan ka mo kanaon itinamnama amaadaan iti anak. No pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan. Gusto, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di nyo manugang iyo. Ipilit nanto, matyag sikog ket talagang arod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapuppukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit deng, no talagang nga awan. Bambanog laday ta. At iti sweldo pa ka. Medyo dakkel tinasweldo kita. Ta nagsasaro no ti pa nag-overtime tao. Yag mo nga rodan. Apay aglaladot ka ang mga awat iti sweldo nga Saan kan samat na naragsak ba ka? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngam awan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak tamat. Tapno da kumamot ay wanak. Tamakaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tang ama paraburan iti anak unak mayt? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa itin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nga agtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kayat agpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiid na nanang. Ija ka mo Awan ijay silidyo ay Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napadan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito Naglibas ako nata din na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka man bakit? Sa anak mo't nagkurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kayat ko ti umadayaw. Ka nagtrabaho. Maburing ak dito nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nanang. Di mo't agawid ang. Mano atawan na ni Manila. Di mo't agawid ang. Ay, anyat ko na Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sumbatan ti awag ko kinukuha na. Anya! Nay, apay nga tangay. Diyan mo na nang insukat nagsamutan di manugang yaw. Ay, di kag pampanunot iti negatibo, anak ko. Makumikum la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawandakan, Juan. Insukat dakan iti ubeng.
Magulimag kay man matanggal. Imbas sa patib ka rin yung tipakinagam ko. Kastamot ti bagbagayaw. Ay, kat damag kumat nga may nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawinan, asaan na nagaw-awid na idna. Umawag paigan ka. Sana na ka? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden. Di kan mang namnamakin ko na barok. Amangan mo insukat na kan. Papanam, Juan. Di Manila na lang. Inaksapulan ni Edna. Anya! Ay, anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makita ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag ka niya kon? Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturong ijay Manila. Una nang, natulag ko ni insan ko. Dua kami amapan iji Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kay, anyat ko na na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagan ti ipapantay jay. Ay isaan insan. Isu akla aton ta. Alaman nga ro. Mapantang nga ro dun insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyamanak na sa pulan kamatlangan. Ako rin ka. Apay ngay, amasikog ka. Juan, di kay mabalin apastrakan ta. Dati asawak ni taunag. Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mi sikog ko. Andiya. Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Manang Bianang! Kapadasan ni Kabsat Maya sa napudnoanagan tintay idrama ita. Kasimanti ko na ni Kabsat Maya. Dear Manang Bianang, adamat kapadasa kakayat ko nga ibinglay kan kayat ko amangagan, babaanting kay panang idrama. Nagtrabaho idi ti asawa kiti adayo a lugar, kat bayat ti kaawanan ay barkada ak kadagiti artek, kan lalakiro ako kumare. Aging ganay sungsungak, ket nakarami da kiti basol iti asawa. Ngam ket di nagbabauyak daytaan na aramid ko. Iso ato do pakawanak iti asawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Sige na ananang, kuyo gandak manan nga mapaniji balay da Glorio. Kailiw kun di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabauyak matan di inaramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dyan balay na Glorio, Maya. Agam talaga, di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay, ijay asawa, manakaw. Apay nga kas jaymat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang, idi. Nasulisugak, idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga hanak nga ikan iti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako, mamat kanya na. Talaga siguro, wala sakitan. Ako iti panaglalaki biday, anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo, tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak sa anak ko. Amangano ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Ay, sumati ko yung gumapapanijay. Ha? Parang isaw, tidinggin. Wado pa na.
Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay aywaw. Ay, babainak. Siganti mapano kayat mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo, ijay. Hindi na ka maawat di asawa. Ipili mo kitibagimkin ko na. Sige na, tatang. Tagtalang mat nga agkidawak kanya yung iti pabor. No, apay ba't ngamin alag lalaki ka idi, ah? Nya ngay, di apitom itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat nasulisugak ta kanayon kami ngamin nga mabuartak idi. Dagidya tumat ko kumarek nga sungsung. Ish. Namin ano nga may nabinagbaganda ka. Adi ka makikuyog ka dagijay babay. Tagarangganjang dagijay. Ngam natangkemit ngamin ti ulam. Nya ngay. Husto ka di matan, tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan. Tikit di kumapan nakaurnos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Kagpagpakaasiak nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo mat ate kadwak. Takaslahan nga kaya ni nanang ay ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makaya ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabainak. Mabainak maya. Da kayon ti mapan iti inam no kaya tiyo. No di na ka ngaming kayatin na kabaybayabaw. Di mo ipilit na bagay. Sige matan tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talakay. Ngaro na. Pagpakpakuyog kanyak ng mabainak. Apay no, pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uraitan lo tayo amapan makisarita kang ni Gloriaw. Di na nga rod kaya atin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat yung makalukoy kang ni Gloriaw lakay. Si Kamal ti makisarita kang kuha na. Ta kuyugan da ka. Ay, Pagbigyam jay anak mo. Taka si Mait. Masa si anak no kasta ngagsangsangay. uy nga rod. Nag-arami tumay nga may. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway na ngagbalbalew. Sungala na lan, nagrupwat kan, takuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Gloriaw, baraw. Ada kami manain. Umay kami man. Glorio Baraw. Ay, mala. Sumrag kayo. No, tigagara yaw kat umay kayo makisarita. Tap nagsinublan kami kin ni Maya. Latingita ka. Ngam awanin tinamnama. Arami dakmat amin nga kabaalak nga mangpanak na kanya nga nagbabawi akti nagbasulak Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasip. Noon yaman tinagbasulan ti anak may. Dayjay ka nagbabawyan nan baraw. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan may. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin ngay sublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinubyan kami. Adayo siguro na mapasamak tikasta tatang. Anya ayati kayat mong aramidak Glorio. Ibagam taramidak amin nga kabalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin ngay subliti amin Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang kuha kabalan nga mapukaw ka kanyak Glorio. Ay hayatan na kaununay. Nukasta, talaga nga awanan namnama, Gloriaw. Awanin nanang. Pasensya kayon.
Gloria, apay no ikampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Kay tanya nga ron ti plano mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na mga asawa kay ti sabalay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo't nanang. Uray, pay. Agbasol ka lang no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga rod. Numakisina ka kang kwana, di ka mga asaway ti sabalay. Aglaklakay ka asina. Nya. Iso ano siya ti sikat, angay agpakpakawan mo di asawam. Apay nornusan yun di amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat agmay maysa. Nanang. Nariga, tawan kadkadwana kunam sa. Nang runan no kumapsukan. Sana pa nang idawdawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kanwawa anak tom. Ige asikasuk ti bagik Ay sos, kunam lati kasta. Tamok at ti pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti rignam. Talino ko nakakangaro di asawam. Ngam panunutem ti masakbayan nyo anak ko. Taula ang madyasawam amakarami di ti basol. Katangay nagbabaw yan na tinagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko narigat ag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na.